ewo enkranza bunapo ye mantemu a ewo so eye Sompa 90.7 ye nyina ya ka bom se ye funkro mu ade na enne anwumre ye de ensem no eba besomo ene eye kwasia da November bosome da etoso dunkro ewo mfimpi mienu ene aduonu miensem ensemu a edi animu ni bi ene se ye rajon drama ni mahama trese amanyokuo ni bia wo a na sempanyifo ni bi wo a eya na ekom ene de wonom te no enam so ema omoye boshe akese nam so nte no ye bewremu na ekom kra woka ho asem no ye de ni nyina mu ensem aba bedai mo na sanso na wode wani kire mu ewo sunyane a regional hospital no sabreka said de empanyifo apagemu a ni nyina no akwakose asemde ya ye ba bebomo ede akyeremo enne anwumre na asante mantem so de wani kire mu Sofia Polyclinic wonom so mu na gina brane ewo eye hwehwemu bia omo ye nam so nte no wonom so akwani mu ya de ewo mu nyina na anwumre ye ba bebom ede akyerɛw empanyimfo bi so de atodwa sa ye nhwɛ se be ya yempotamo ahodo ya yesese no yebehwe na yegya ni nyina se be ya yenso no yebetimi anya apɔmuden na ensem bi wo ho nso so a ebusua wase aka ho ani nyina no obete ewo kaseboi eso midin di ohene yire mame ekua yeboa esia mafeya ngibre ni adaje wabra ensemi ni afoforo bi eka ho no yebedoso mo ede amamu ye shansam na se ede efri amanyo ensem na ye rajon drama ni mahama esremu se jata wono ena ekase sabre ekase no wono ena etu franka de amachi amanso amanyoko no na wode atodwa se empanyimfo nhwe na Ghana fo nso nhwe ni ye pa fi se wo hwe amanyoko ahodo mu empanyimfo bi ene party ahodo bi a ene ye wo pese obedi akonwa bosha tele bosha kese ye no achi krampo no desene wo ne asikyire ya se bia so bi krampa wo no ho kan ni krampo hia na se bia ho sane wo se de dani sitie no wo se bosha no krampo ya na de eche sa de no wo se won hwe ye pa ewo ho fi se amanyofo ya wonom yesa no amanyo mutumi ho kom na ede wonom enam so nte no wotimi keka sansam na so no yesa wode wano donwra bi nwo nti no onyanya adwa no na tumi no ebe hya ne nsam afa no obeche osampa loko hwe eyeje yeto eye nkrado kora de hyeto na edie nti no Ghana fo mo fam home na mekan ye enso mu ntimi nya mehwe no waka ne tra de akyerɛw na ye rajon drama ni Muhammad nsem wese nyina tudwa wabra wode entoabo nanu de ehye so ewo buru mantem enam so nte no na pamfo ahodo di nachi ni nyina ne se wokohwe agye adwenkyerɛ edu afri Ghana fo hode ha won mo ba watimi aye ede abawo mu ye rajon drama ni mahama ye ntie ne nsem ne bi emra so bipa addition was issue of politics no say obi ba no hye kwa akese wo de hu say 2 million no be no nya 2 million ya wo hu ni bio ete se ma marking say na we kan no ye no ready for ete asa ni be bia no aka say ye be yesi na che say adwe hu ehu say e kwan da ho e betimi aye ete na aba say ye be hye kwa akese ye ba say be tie mu yewi ani akotena se ni ahwe se na Ghana sika assembly dro no ni ahwe se ne betimi aye afie man se ne betimi aye enti e manifesto be pie no enyo ma e betre gu mo no na e se eno ene adia to mo se afie man e wo we se na Ghana sika assembly dro no sa ne betimi aye na e dia boa se Ghana entumpo so bi pa addition was issue of politics no say obi ba no hye kwa akese wo de hu say 2 million no be no nya 2 million ya wo hu ni bio ete se ma marking say na we kan no ye no ready for ete asa ni be bia no aka say ye be yesi na che say adwe hu ehu say e kwan da ho e betimi aye ebusiafo nipa yeti ne nken eye franka kutafo ede machin ye amanyoko ne rajon drama ni mahama na no si ye no na ye rajon sine siedo enketia dodo na pan mrane se general mosquito wano so na ye titene ni ede ma amanyoko na busia wade kakra eto aso ekire sei ina siya tiena supam ye nya se mo be desire se ma me ya no ye to agene
Enti yaba hai yebeko other regions. Enti susuya amudi abanu nyina yewia ni akangi nyina bobu se asemba akubi wo ba obete no kono no ati no oti no ati no western region no ati the upper east no ati northern region leche se wo se Ghana for do no a wo mo pe no akira ato saa de ebeye no a nti ebewie no ni ahuru susuya Ghana for ma wo susu se ye ba ban mu a ye fa nya adwuma. Nipa ya tine kai titire ne edema NDC amanyoko ne Yera Johnson esiedu enketia na ne krokro mu no na odo ani kire mu ewo bunu mantemu a imam panyipa be de kire ya wono ewo ho imam Alhaji Baba Saidu wono so kire se de jawo hwe no enimu na enenam ene yase ya namba nu suma ya namba nu ena ehwente no won hwe se be ya aban no NDC aban no babie mu a na enwanam kakra bi asafata se wasun fe kwom mpanyimfo ahodo te se imamfo asofopon ahodo no wobetimi di ama won na ose ye nsom no won nipa wonum so eboa ema oman kyekyere no etimi ekonkan imamfo ebesese manbeyin oba omaya lowas Assalamu alaikum. Imam for Besese Manbeyin Oba Omaya Lowas. Mampanyi ba Omaya Allowance way a deputy chief imam ya wano ewa blomantemo Alhaji Baba Saidu ena yetie no ebusia ye from anyosemu ne aboy rema wa pomde ho ensemu na ye kase ya no wode wani ekyeremu ewo sunwane ene ne nkwado a Regional Hospital ya ewo ho na nyankopon ayadom ama wapiemu ewo teaching hospital ni gina bre no akwa nanim papa ye na enumu wa bra na dwumedie no ekoso na wonum ebo edwa ede ye sa dwumedie wese no ena ye wura kwakwa gima men no sofo ya wono hwe apomde ho nsem so brekwa na wode wani kyerema odoma central wono na gina mu semra hyebadwane edima ne manfo ewo eyemra hyebadwam wono ena ede nsem dodo na etudwa ya wo kyese na dodan kwakufo do aban ba ye no wo twere apomde ho ya wo pegyade asiri meti so ni nyina ne se so won kwan wade enipa wa hode no eno betimi aye adwuma ama aban na nyato etimi di akyekere wo man no nti no wo manfo apomde ho nsam de na dodan kwakufo do ne MPP aban ba ye wonom ento na saram papa esade nsem say eka ho Isunyani Teaching Hospital. Accordingly, to express our heartfelt gratitude and appreciation to the President for this landmark gesture. In February 2023, my cabinet, at its 45th meeting, approved the memorandum of the conversion of the Sunyani Regional Hospital into a teaching hospital. Since then, Sompa, the Honorable Minister for Health and several stakeholders have tirelessly worked to make this a reality. At the commencement of my administration on the 7th of January 2017, we have steadfastly held the conviction that the nation's prosperity is intimately tied to the health of the citizenry. This has inspired and committed to work towards dismantling any obstacles to securing quality healthcare, making it universally accessible and affordable in harmony with the objectives of the United Nations Sustainable Development Goal 3, which is dedicated to ensuring the health and well-being of people of all ages. In pursuit of our health agenda, my administration has worked assiduously to enhance healthcare delivery at the primary and secondary levels, where significant infrastructure and human resources have been deployed, as evidenced by our ambitious Agenda 111 hospital projects. I am thrilled to inform you that all the hospital projects across the country are at various stages of completion, especially the ones at Brekum, Jinejene,
and Doma Amasu. I have been reliably informed about the commendable progress of work by some contractors and the likelihood of having a number of the hospitals completed by the end of the year 2023. Abusia nipa yetin nken ayapomoden so for the moment yewura kwaku agima menu na yada so agina pomoden ho ensemo na mom ye free sunyane ene ne nkwado ne de ani akiremo wa sante mantema senom atwema wa biaja north mensimo na ho ene kura ye frɛ no Esofia ehye Polyclinic no ewo Esofia ne yade ampanyifo ewo asante mantemo ya wonu dwuma ewo apomoden akache hono wonum de nuema atoto ensene ni ya wonum aye sensen ya polyclinics besen wotwe ena wode wonum esi agina ye so mo hwe na wonum akale wonum ebe adwuma yomu emodin momu se ye krokra yafo ene professionalism pankasa se ye ka de a na cha se wonum eyi ba ko na eye adwuma ne kwa awie ye no na Esofia Polyclinic wono ena etimi ehuradi kan a empanifo de abasobode ede ama wonum na Dr. Kwame Kusi Agimai wono a medical superintendent wa Esofia Polyclinic wa bra sem we se beto dwana busia wadan sem we se edi tray na yetinye na obi obaba hajia atmenya wa nti assembly ne die omu award na omu si amai na die ehun ya ene na ise yehia die pa nya ya ka edimi ya na dia ni Esofia kwa Polyclinic ka se de ko hospital ka editimai. How is the OPD attendance? OPD attendance really yanya ka be 78 Uche OPD okwe husa ho ati go kwe nipa be 30 kwati ho mo be chiro so onse ho akakra na yesa dibia ye so o ba ofa Abusia di pa yetin nken eye panyipa ya wode wani kiremu ewo Esofia Polyclinic why medical superintendent ewo ho Yera Benson kwaku busua ne din no the Dr. Kwame Kusi Agimai na ono ne die na chine na Yera Benson kwaku insibe wono so na ye administrator edema eye Polyclinic no wono so ede kakra etoa so niema hodo a ha wonom ya wo kire se panyimfo bemu a ebetimi aboa amodwumedie no atimi asipi na asita Sompa FM. Abusia nipa yetin nken Esofia administrator ya wana Polyclinic wo Yera Benson ene ni din na ye free ho ne yeremu ewo ensemfo from de abusua na ye bo yeremu ewo crop research institute awodo adase soil research institute ya wonom se wo mayimo wonom ayadwumadie baako eda baako de ede ama akuafo binum a wonom edodo emo ewo ahafo no south east ene south west mensimo asante mantama se no na eno ene enam so Dr. Emmanuel Dugan wajina so ede efutuo akwama akuafo ene Ghana fo nyina sada Roma yenhwe se ekwapa ye befo so na yankase ye potamo a yese no ye behwe agya ne asiesie ye potamo na etimi aboa ama eye mframapa ene enepa ya ye hia ewo ye potamo dwumedie mu no yensa etimi aka panyini nsem ya wode etudwa no enie ye average 4 cry in papa but you find is 4 metric tons per hectare any harvest but here this technology be by near friend is sour and which is a web prepare was ye will so the best managing it ma tons no young why any of a more year maybe tinia do 6 metric tons and so ye dinner but we should more and say senka senka ye oswabia na ye tre ya shim na senka ye yield no e could do 6 to 8 metric tons per hectare nanka ye utilize it and sasia eyema emu ye utilize ni nyina
enka ye be emo a be timi produce nka ye ntimi nka ye be ton so abusia nipa ya ti nken Dr. Emmanuel Dugan wano wode wani kyeremu ewo ensase ehunimde ho a wabe papa wo mai be kan so ya scientist ewo soil eho ensensem emu afe wutie ye ne abusia bi afe no waba be kan ye ho aha Sompa TV multi TV decoder no so na wo hwe na wutie no brekona no asante mantem kropo mu Sompa 93.1 FM wode wani kyeremu ewo bunu mantem kropo so nyane mu a eno so Sompa 98.9 and a bono epoye mantem in Kranza to be precise one so what yenka Sompa 90.7 and ye tachi Mike and Tampo and and kwafo ahodo ya one more miamia hodo a and no ewo bono epoye mantem nyina no one more 8 ye e de fa ho ye ba asante mantem asen mu biem na enrada and abamo wo bra wade na pakan be fa ma meteriza abakofo koye no amamra ni amane kwan so no okata na tikrakra anom na chisi kasa ewo Heroes Park asante matem asenom na panyifo ahodo na ya abanyofo titru edimu akotene no ebe PM ewo dwumedie na sia wade wani monyam ebe teachre eboa mayo no ekoso asomdwem na ebusia na enura na esewani ensa okachre wade Sompa TV no so anase YouTube Sompa TV bosha ho na ekokohwe wani so ade yewura bawomia wani yewura alankash wanu machita afo ande na wonu mu kire wo ho no na nya asem ketwa we toma we na we so etoma we toma we na we toma busia yenko enkohwe de ekoso wo ho abusia na chese bibi besi hey bibi besi eno ye yura alanka shwachita for no ela net onyom sanna oya ba omi abeba oya ba omi abeba ye oya ba omi abeba enya sabgeto na obi ayase na chese we munyina ekwaso na anya obi asema metariza abakofo kane mampanyi edema omei John Ajekom kofo ono akasa ne ho kani na yiyo ye na ekwaso ewo Heroes Park no na amanyofo wo mu ne ye wonom de kopie wo ho na ese ekitafo ni mom na yesa no afa ye free ehwo na yefa ya ni HMO ewo fe ya se na wise cousin university anasa international university college no Kumase campus fe ya se de no na wonom ye graduation de dikan kra eno enam Soma professor Obimreku ya wono ene president de masukui no wode efutuo ekoma wonom ene waje enteteye efinhia dodo na ya wonom wie sukuu no wokwa abonte no na yenko na sede wo si de ensem to dwana busia yenko tie bi emra shall say 2019. Not Diana in the CC. That's the Nipa on Becker schools, one bachelor, and now students on Baha. Internet and years cry. 2019 starting September. A bar next year now, and a copy this baby. Intina and Yama in Palma, and I'm sure rather be from 4 years. I 50 years.
yɛn numbers no nso ɛkɔ so yɛhyɛ ase ne yɛ 90 so ɔmo yɛ bɛyɛ 1,000 nti awurade ayɛ nhwɛso ama yɛtumi abɛsi saa fintam we yɛ third one first two no yɛ kɔnkran na nipa no sa first time kora no mo yɛ 4 actually yɛnya bɛyɛ 70 yɛde pass na ɛwɔ mo kɔ na we ne stress ɔmo yɛ 250 so ɔmo yɛ nyɛ and until now we have a fair graduation. Overall university is 16th graduation. And I said, Wisconsin started a field Sompa FM. Abusiani Payatin in K or Bim for or Bim Reku on their president at the Mawais International University College and no Kumasi campus for Yase. Now, and no echino and a 2023 best student, ya one no, and a boni din se suku phone in an or no, and a born homo de pan, your friend Henry, wafa kwanyano so at the a year foot one in church kakra at the ma ninuanom and kayani say. My best student and yes, just in Yasa Chubia, and as in my Chubia, in Yanko, the Atom. Big crab as students needed to show her, almost have been cracking. Futu kakra medical be a man is a student, Maho Brassia, in Rome, who school and all the churchmen. At the soon also soon your own soon, more than may law, may economics, may medicine, may will baby, and you know here. I don't call us focus on was a soon. I think also brown once at the telephone Babino, some better. I saw brown once at the mouth. If I didn't Babino, I saw your bass or a bema, saw Yakut, I saw a penny, so say or a tantian. So it's I saw a tinting. Also, do a body man. Zimba Pio, 1 day you honestly will make it away. It's a 1 year who are masters, who are PhD cranny, class 1, you did know anyone. Also, you body man. Not your all can, no one else will see, no son. Oh, yes, I get me up. Abusia, the attending Ken, Henry, Wano, and Chase, best students, what me, Enya, and footso, ye call a quote, ye no. After we are table for so called the Brescia, Moya, what one in some Jabonia furniture mom, Western Dot, Mantam no emo. Na encrotum, you know, Hoya Bakode, Quajohunu, and Ampro B. One one was session your so croponimo. Na a bus sukua dine a would do ye betty me aboa, ama abesisi womia mia would do ama 1 month swa, woma woma be a reaseno, won betty me and your nim dear entity efesuku was it a bini wantino, one no maquaniano so at the other side there, they ma penny for Sada Roma. Wokra wan sama krania cheche dia ban ene mpanyimfo ahodo nsom se be obetimi ama wonum suku ama won mada chenso no enye gina bia papa bi etimi ede esie na ebusia yenko na ensama ahodo bi ya wo mo echese ada ne wo hawo ede ama wonum eka de me boss yi ho no yenko tie ebi mra sese. Abusia na chese adehye na wonum ewo Western North Mantemo sehwe so enpotamo ho ya ebi ne amprobi ene kwadwohunu no ena wonum chese wonum ekwan kra no enya ade a eye papa bia na se wo hwe eye Sompa TV ne so abusia menim se we yetim bakwan yo se ye de benyo ye de kra na ka afem otimo se ka se ne dodo na no ena asese 207 yellow bi esi ho ene mu fo ni nyina sisi abusia we akwaye arehosem ede ama adehye na wonum echrese suku ni ho adan susu anase wo hwe wo makwan susu e wo se wonum enya na atwentwe die ekoso na enya ade a wonum ehu binti na busia wo kyerese aban no emra won sra bemo na wo medom emwa wo mo sebeya ede manyina be konkan na atimi awiemu die ede ama wonum yenko na yemfa ye ni enkyeremu e wo ma me Theresa abakofo kane ma panyi George komkofo no akasa na ho kani enu adana na yiyo no wonum ede hihye so no wonum ebo amane se na no pay wom ede omani be kyeremu e wo eye St Peter's Cathedral ye no e wo Kumasi ase no mo de na ase so
Nyankopon etimi ahyehyɛ so na wonom eye ne sa ampa ama enne wonom firi ho ebaye no wonom ebetoa so ama ayiyo no bibia etimi akwana hwieye na enipa mpempem ahodoɔ ya wonom ekɔbɔ dompem ene na no ukwada ne yawada no na nya asɛm ketoa State House anim wɔ no na ɛsɛwone ɛnsa wo kakyerɛ ne nyinaa ne so mo sɛ ma Teresa bakofoɔ obia bedi ne ho adanse sɛ ɔba panyin betena ase na wɔbɔ ne bra ɛwɔ mem hasenom ne amano ne baabi ɔkɔɔyɛ no ɛnya ade ayetimi ɛte ne ho asɛmbɔne bia won ho sɛ ma Teresa ba begina bonten sɛ bia so sɛ bia kunu ɔtoto bi ɛde ma enkɔfoɔ sɛ bia me kunu krampo yɛ mampanyin ne we sɛ na mopɛ wonya bi ntade mo yɛ ma mo chɔko ne yɛ ma mo chɔko kyena bi be keka sansem no se ono yante na asem bi etesa na ne nyina mu no na enne etitru ene anyintina hodo ebegya ye ema wonom so etimi kata na chi a enam so ntino na ase asom a ekɔɔso no mo so ato aseda ede ama Ghana fo ahodo nyina se wonom eba sa no wonom be yi omani ase ade ato omani no ede ma wonom no pepa omani wo mu nisuo no mama me aba kofo Teresa na yiyoi etimi akɔ eye tote kwan so bibia nso no etimi awie mu ewo nkonimdie mu nti wei aseda na wonom ede ma Ghana fo nyina se eye no akɔ awie ye pa enti ye nyina yeda Nyankopɔn ase ebusia ye besia se nom na yadam wase na yemfa aseda so no nkwa ma yewura asante ye bo Benedict wono ene semufo panyin Koko Veronica Jando akwasua somwa papa bi mesese Japan ma me kokɔ fefefe no na enne anwumre wotimi atwatwa nsɛm nyina boaboa no a yewura samofo so agye so ne mode ma ye so dera baby a wo bia no yeda ase papa Nyankopɔn enkosoa enka wo ho saa so na news crew ya wono mo Sompa 98.9 ye no ewo sunyane me nua ba ekwanya kwa bro no ma Mrs enne na ne wedding no eba so fresh mama fresh wedded wife in town ai we eye ba kopɛ ye manitrin kwa Nyankopɔn koso anya na dom na onnom no aware mu nhira nyina bi na ontimi enye kese ewa aware mu na ne monyam hyen so ye mfama Kristo no na saa so na yeduanom a wonom ewo Sompa 90.7 kranza ene ne nkwado enso eto nsemi bi miam kasa menua bema apam dada ene oba papa bi ekuabo achiwa asempetia edit no baba wawe me penasam rough one systematic any addition nyina fa ye na MC afo ya one more Sompa TV Sompa FM Mr Dave ka ho me akasa menua bema Sompa de Rexford enso eta ye chima wo hu yen ewo TV ne so sanso na wo ba MC ahobie mu a wo hu eya na sa wote Kevin no obo echi kakra yedru we na abusia Safo kantanka enso eka ho bi ye fa sedam wo mu nyina se anwumre wo bo aye ema ensem no etimi ebeda mo medidi ohene yire ma me ekua ye boa esia ma betimi afram abrewati ye sori adwaso yi ye fa happy birthday ma eye wono kasa din de Philemon Rekon we efri wankasa wonua bema ya ye frone Safo kantanka ya ne no didwuma e wo Sompa TV Sompa FM Terawa Media wase Nyankopɔn enka wo ho omo akwatenti ahoden ene apomuden ewom omo happy birthday wo so odo papa ye na eno achi abranti a oye miankasa menua bema ya frano eye Eric Echampon dodo na frane nkwankwa wono so eye fitani otonton ka ho niema yi bi wo kode hotel ni mu ha ya wo soame bro ene eye wawoda Nyankopɔn koso enhraw na omo ankwatenti ahoden ni apomuden ewom omo adwuma mu mpuntuo na omo oba papa obetimi ene wabobra akɔ awieye na omo osikasem nso entuto yie medo papa ye Nyankopɔn koso a enhraw na onfefo ya wono so wo kode hotel ni mu ho nyina washin be wofo nyina omu nyina ese omu ma happy birthday nkwankwa Nyankopɔn enhraw piabusia yesori adwaso amadwumadie ya aka no etimi atoa so ede amamo
nti first clinic a yɛ siatica